Me did the Isaac Jumpo, but me family the great sample and bring one man come near too much G8, too much G8, more too much. Namenso, me, I'm more fire. Enyanu memo akwaba shonko eba tuma GH so muniaba sumfo nana ama ogusua ena sabe minimo edition na minimo edition studie na sana dano ye no tuma GH ensema ebuhia edika a eko eba ewo omayi emumeche trending issues ena bre aso se mede ebe somo na tese yenko ensem no emu prekope ebusafo arewusem asabe abitodwa ewinim atesa sem no emu obrempa emu oja ma eye empenifo ensem bia wo mo eka se eye mekope bibi edi ene mebeye dey na me no tese amano ayewo pa adichiemu ene mu nsem obi enu a wo sori a wotimi eye hyehye ntoto eka se adabi ene bone betumi enti bone betumi ntimi bie gu abontin obi anu a wo dwen sa de no nanso se na adichi akoya obi ntimi ntire mu nsem ti obepie na tese bone no enya ato wakwamu tu wakwamu so a se de obetimi agi wo film no na me waduma na watimi agi wo film no di nkumi wo so na de wontimi nyu wo film no eye de ara ato ana nya ato wo chew so a na tese asem enya aba na de mama akofa no wo eni se eye wo ba tan ene ne ba 2-year-old akola oba yo abi atese wo mo esori ye na ajimu koni ane se nensu ye da fofra ne kopa ye na duma wetimi asori feeling pima tese wo ye na twin se ne ba ketwa no kopekoko edi ama ne ba no ama na anom ewo eye santase apre na ebra wonne ne ba no etese wo mututu wo na mumu efifie twa kwamu ko bia ye bia wo eto nkoko no wo mutuna ho tese bibia nko so boni bia bia ntese boni bia bisi ebra edu wo so wo eto koko na epe atese ye ka ifri hi fa ke yetimi aba abechi afa eye wo bata ene ne ba so ama sabra me mo ekasa wade abebo sem abetudwa ene se ye akola 2-year-old ni no wetimi ahye ne nkwa ya ne mame so ewo very critical condition awoda ye konfa noche ayosabia sisi ya de ya bene mo kase na ni nya no ene se de koba ene se na tese bro mo to kokono se wo ni eche kokoro ana kokoro ano so ni echere ye la no kwan no hu se ye ka bi ye Camry tuntumbi jacket off the road that is actually feel kwani mu a che na kwani mu no do timi so retri edidi mu atese mo dwane efin koko hu ma atese wo bata ne ba no mu ye ma dwen kra so mu hu kra de ekosoro na atese ka no enya echi afomo so na according to your report no de na wo twika no eye wo ba bi atese no afen no wo sia driving atese ni instructor bema etna ne nchen na say de ba ye say the brake the failing no say be hu say say wontia ye die bi so na tese watweka na de esi kwan mu yi ana sete wo be ye reverse na tese de afa kwan mu yi o se de na ekoso atese the instructor etene chan wotimi very off the road and now so edi ojene ene ayaya de we abeto ebusuafo atese ne de yankomani enda na bo mnim se ba kwa any other day they say akodwie ebo eye ogwo makula na adikoko na we nya anumo no so a we ntime nya nkwa anya ne tie ndidi mama mama se de be ko so eweche kwa bonu we ntime afanya atanside anka ma na brabo na te se akoye arobusem kese pa na ne nua mu no de nam so ema eye akula no owie no hwemfoni ebo ma wo kira ka no etwi fa ne so te se ne esini so echeye pa ma te se ni ti timi epaye ma na adwen da ni timulu kurapo apie editor apontina ne mame so no otumu se ade no eka no ntia nka agents but mu hono no de ofiri mu kakra te se oko unconscious ma eye aboafa wo mu atwa wo hia wo mu eno mu so anu kakra te se wo mu de ne kopie mu ewa ya sabia sa abe yenya ne ntene se woda critical condition mu a woje ayarehwe but ni nua mu no beto dwasa na mo for do na ka se dabi ni kwan se beba ne sa se mistake bi se ebetimesi na akose eye obi enkwa woni mu dabi mistake bi se too expensive mistake about the sign and will be street driving na te se one two say what ye ka basic kwan so na te se instructor certain e cheno ojano e mo de ka no esi kwan so ma te se oye ne we etimi esinti e den adwuma pa na instructor no
woye woye kanuniti se eko of no emu no we hu se obeso ye steering wheel ni mo na tese wa chia de si kwa mu bi mana na ohwema no ego bi ebo ni se so bo no ye fa embo instructor ko na ebi omuso no se ye sa nya hwehwe enye emra efa wo mu esua driving no enye time bia na tese wo car so be sua driving na tese ni si kwa to poso at mo twika kwa to poso bi wo ha se ye pe bia se park so na de be ko na tese ko training wo ana se bia wo bi enu a enkoye oye ne emu obi bia na se enkoye o san obi ehun koka wo mu na tese o metimi aye training no ewo na tese nsem bi se mi etimi avoid na ye ka se obi ka so be sua ka enti o ka so be sua wa ready o no ane ka enti na tese atam no eye si kwan so na tese kwan ti post no otwika na na tese nsem boni bi se de empa ye ya sumu ewo mamiti sisi ade je amanfo do na se so bono ye fama instructor na wote wo bayi enchen a wetimi anhwe ma ye anko ye aba se bayi ne ba etimi a chene kwa ya wo mu enkwa eda ensaye mu sisi ano na ni nuamu no kofo de so bo instructor ne bi so ka se inform so de ye de ara ya ni page from so de empa ye woda from so ewe ye ho from so batai ho ye de aye na motom ne timi from so ba ko mienu bi but no nche se from so nti na tese de aba na tese nti ye sisi nipa enwo kwan e de finya ho do se betimi aye corrections e won from so echi but no nche se from 20 na ye twitwa obi enkwa so na we de from so na ba nti se in case say apolice for eye hwehwemu e de afa ntem na wo mu enka hu ni se from so 20 enyi kwan se be si eye obi ebra wo bo enwo kwan se be chi na tumu for that from so ba ni niam no hwehwemu ni de ewo police for ensem se umbe se na umbe sifa akomo medo mosuko na bibi a mo hwehwemu ba ko dubia no wo mo de tudwa so a ye de be so mo pepepe ewo ye man ye fidie yi eso ni nti umomodia na mo subscribe na wa treat fa ensem am de be tudwa no so betimi e de asumye ewo ye comment section. No abo motia so afloye ewe Instagram here Twitter handles @tumagh_, Facebook so @tumagh. Nana ama owusua NMD. Midibesia na me ya tuma ibesa edi sharp you. Makrabo.